Look, most failures come from people who didn't realize how closer they were to succeed. Abantu abaningi bayalahla ithawula uthola ukuthi uSeven nje ubondo oluncane ukuthi izinto zakhe zenzeke ke sivula ke ishow yethu ngawo ke lawo mazwi igama ke usabe insizwa kaNdabase kanti ke namhlanje e-studio sivakashelwe umkhulu Mdletshe we-organization which is a national organization iNupatsa siyakubingelela mkhulu e-studio. Siyathokozisa kwena Khehla sithokozisa nakubabukele ekhaya. Mkhulu nje mhlawumbe ake siyithathe ekuqaleni ukuthi umkhulu udabuka phi nendawo. Ngokwendabuko yami ngidabuka le ehluhlukwe entabeni zaseMakhowe. Yes. La inkaba yami yasala khona kodwa ke ngokuhlala sengaba seThekwini ngenxa yokusondezela imisebenzi nangokwemisebenzi yonke nje sela eThekwini. Mhlawumbe isikole ufunde ngakhona kohluhluwe noma there's part of schooling that you did here in the city. Iyahlekisa ke yami esikole ngoba ukukhuleni kwami ngikhule ngeyikhathe enze imanyana empilweni la khona umhlaba ubuphenduka. Ngaye ngafunda ngiqala nje amabanga ngaphansi ngafunda esikhaweni emva kwalokho ngabuyela emakhaya eMakhowe isikole nasemsushwane ngabuya ngazofunda empangeni lapha neniwe ngabuya ngazofunda iThongathi la ke ngize ngafunda iThongathi hayi ngaze kuba ngiyaqala ngiyaphetha ke isikole amabanga aphansi nawaphezulu. Hey ziningi le izikole zingenile ziningi kakhulu. Njengoba ungizwile ngisho eqaleni ngithi ngazalwa kabi umhlaba uphenduka udlame ezembangazo yes lwabana nomthelelo omningi as a result ngiqede isikole sengemdala mhlambe bekuna 22 21 ngoba kunama gap year nje amaningi akade khona 3 to 4 years that I lost because of yonke lento beyenzeke eqaleni kodwa ke then mangithe mase ngiqeda ke ngabuya ngaye ecollege sasuka ecollege then ngase ngiyawufunda ke DUT ngaqeda lapho then ngaye eGoli ke ngenxa yemisebenzi nakho konke then ngase ngiyoqedela eVets. Most uqedele vets uphume ne diploma ne degree khona nesandleni ngiphethe masters. Hayi uhanje kakhulu ayibanje ngicabanga ukuthi esikhathini esiningi kunalento nje ejwayelekile ukuthi abantu abalapha ngamakhambi endabuko besintu akuvamile ukuthi ufike kuumuntu mhlawumbe oneclass okuthokozisa kakhulu ukuthi sivakashele wena namhlanje une masters kodwa futhi nobizo lokubizile la kubiza kwabapha mhlawumbe kumbuzo esingaqala ngawo singathi isuka phi lendlela kunini la soqala khona lendlela okuyona manje. Lento ibuya kude uma umuntu ekhula sikhule phezukwayo imithi phambi kwemithi omalume bami bebezinyanga umkhulu bami bebezinyanga ushuthi nje ukuhamba ukugubha imithi kwangayona inkinga kodwa ezisikhula futhi siphinde sakhula ngaphansi kwebandla lamaNazaretha ngikhule nje ekhaya kunjalo namanje futhi umthetho wesabathu usamile usenjalo uyagcina futhi kodwa ke i-personal journey iqale sometime back where la ngibone khona ukuthi ngiyabona indlela kodwa angifuni ukuyithatha le ndlela and then ngoba kwakuvele kufika umuntu nje ethi kimi yaziwe Mdletshe nginenkinga mani ngineyintwala lapha uthothi lento ngiyayazi vele umuntu ngimenzele nje bese ethi ngikhokhe imithi naye khokha nje lo yifunayo akhokha umuntu ngibeke lapha ngidlele ngoba bengisakhula kodwa ngithe mangiqhubeka ngihamba especially sengisegoli ngabona ukuthi khona lento le engenzeki kahle ngendlela empilweni then I had to go back ke ngiyothatha izinto nami ke ngiyobhekisisa kubantu ukuthi kwenze njani kunekhehla ke ngangihamba nobhuti eyobheka into zakhe ngemphekezelile one day leli khehla lekimi lathi uyazi wena mfana useyingane ngiyazi ngeke ungizwe lento engisho wathi kodwa into zakho wena zokuthatha zikubeke kulaphena abantu izandla zakho ziyaphilisa I was too young to understand uleli khehla lithini years later
ngayibona izinto eqala ehlehle empilweni ukuhlehla hayi ukuthi ukuphelele umsebenzi cha imali ikhona umsebenzi ukhona yonke into kahle kodwa uthola abantu besifazana abahlali to a level ethi sengilobole kabili ngoba ngikhule ngomthetho ukuthi othi umake wayithatha ingane yabantu walala nje nayo ingane yabantu iyitshitshi fanele ukuthi ukhokhe so ngaqhubeka ngomthetho wasekhaya ngempela ngenza kanjalo wangahlangana ngisashiya phansi ngaphinde ngathatha omunye bengishaya amatshitshi ke bengishaya amatshitshi ngishaya amatshitshi ngoba umhlanga benguhamba futhi ama programs abeyenza laphana enyokeni uNdlunkulu uMamchiza wesilo kaBhekuzulu lo ngasekho namanje ukhona futhi sasingabanye babantu ababengabagqugquzeli nabafundisi ebeyintombi so kwakulula intombi kwakuyinto nje engangiyibona eduze ngokuthi ngangiphila ngomthetho so ke iphathi enkulu leyo yokuqala la ngafunda khona ezinye zezinto mhlambe sizokwazi ukuthi siphinde nazo sithinte later kodwa inkinga ke iqalela abantu sebebaningi aba-referral ukuthi hayi ngathi umdlethu uyakubona lokho abane inkinga yokulala nezilwane ngangikulungisa konke lokho ngaqala lento nje yokulapha ngaze ngithi ngiqale lapha na ko2008 kodwa ngingenayo ikhwama futhi ngingayibizi ngenyanga ngiyibiza nje ngomuntu osizayo ngoba kwakuyinto engangiyenza then zithema zila ko2016 yaqala lento ke manje aqala namaphupho yangibonisa indlela ngiphupha imithi ngihambe ngigubhe ngibuye ngibeke endlini kahle part of me ngase ngazi ukuthi laba abantu bafuna ngibe inyanga bafuna ukuthi ngiqhubeka nalezi ikhwama kodwa it was not too clear ukuthi esabani futhi ngangenendaba ukuthi asaba mina kwakubalekile ukuthi ngiqhubeke ngisebenze ngenze izinto ekufanele ngizenze ngo2016 ke ngangithi mangitravel ngoba bengade ngitravela kakhulu ngisebenzela ko Eastern Cape eLimpopo eMpumalanga Free State nala iKZN ngangihlala nginesikhwama sami mawuthi uphethe ikhanda ngidonsa umbhemsola manje nginike ukho kumele semdletsheni ngithule phansi hawu madoda ithema zithi 2017 2018 ay afika la madoda athi manje umthetho wakho siyayibona le oyenzayo kodwa siyayijabulela kodwa ayiphelele ngabuza ukuthi yini fanele ngenzeni base bengikhombisa ke lapho le ngxoxo ngangiyibona embonakalisweni siphansi kwamanzi nalamakhehla sengiyazi ke manje ukuthi kwakwela amathongo ngaleso sikhathi then kwenzeka isimanga ke ngelinye ilanga somewhere around the end of 2018 ngangisebenzele eBramfontein uma usuka eBramfontein before iMandela Bridge ngithatha left mangiya endlini then ngiyongena ku Ondekers umgwaqo obheke le side la ko Soweto ko Randfontein mawuthatha left then uzokuthatha ukufaka emgwaqeni obuya oya ku N1 N3 N17 obheke eMpumalanga mina ke ngayigcina ngisat driver phezulu kwalelo bridge lelo ngithi ngizothatha uright eyekhaya uma ngithi phapha amehla ibuya kahle ingqondo ngapha umsebenzini ngabo 4 mangithi phapha u6 ngisebhetali eMpumalanga which this is plus minus 120-130 kilometers away from endlini ngokuthi indawo engangijwayele vele ukuyidriver indawo engiyaziyo ngase ngene egarage ngathenga amanzi ngaphuza ngayibuza ukuthi ngifunani la se almost kukude emuva manje ngabona okay should le ndlela kahle kahle ibheke ekhaya la indleleni ke kunama toll gate kunama toll gate mangithi ngiyabuka ngikhokhile islip sikhona yonke into ihambe kahle nje kuphela mangibuka upetrol ngiyabona ukuthi ngine quarter tank ka diesel so fanele ngigcwalisa udiesel ngangena egarage ngagcwalisa udiesel ngayihlaba ngaye ekhaya emsebenzini ke kwakunenye into eyayikhona mina ngumuntu okhonzekayo ngoba ngiyena umuntu odelelayo ngumuntu oyithobile nakwabanye abantu kodwa ngangibona umhlaba wonke unyakaza la ngikhona ekuhlale kunothuthu kuhlale kunengxabano kodwa igazi lami njalo lihlale liphezulu and then ngaye ekhaya mangifika ekhaya
I think ekhaya ngafika la mazithi 10:30 kanje. Yes. Mangifika ekhaya ehluhlukwe lapha emakhowe then ngithatha ukhiye ngivule ngene ngilale mangivuka ekseni umama ngibona abuze kwenze njani. Ngithi nama angazi bese ngiyamlandisa wavele wahleka wathi kade lesi sikhathi ngisilindile kuphela bengingazi ukuthi nini. Yes. Ngithi isikhathi sani uthi cha bengazi ukuthi wena uhamba uyithathe le ndlela bengihleka nje manje ngibona lapha abantu ubenzela imbiza wenzani ngoba mina bengazi ukuthi isikhathi siyohamba sihamba sifike. Kwahamba ke izinto ke emva kwalokho emsebenzini futhi mangaqamanga leso sikhathi kwakukubi to a level ethi kwashoda nje kwakushodelela igama elithi you are fired. Into ezazenzeka kodwa kuyo yonke lento eyenzeka iyodwa umbuzo uthi ngenzeni yayingaveli leyo ukuthi ngenzeni and then later i-concentration yakhe ayingakanani emsebenzini yayinhle kakhulu kuphela nje umsebenzi wami obonakala wayikhulumela wona la ngithinte khona mina kufanele kwenzeke mina ngenza lento okuthiwa ayenzeki mina ngizoyenza yenzeke makuthiwa abantu abazwani ngizobenza bezwane sihlale phansi sixoxe silungise inkinga siqhubeke nomsebenzi nje ngibe ngilo muntu abantu abasebenza phansi kwami kunzima ngiyabona futhi hayi ukuthi khona umuntu onjenayo yes then ngaleli langa leli mase ngiphindele emuva ngomsomluko bese ngiyasitshena salazi ukuthi hey nasemsebenzini nakuhle mhlawumbe ungabona sengiphelela umsebenzi kodwa angilazi icala angazi ukuthi ngenzeni kubani kodwa ngiyabona khona ukuthi akuhle la salukazi ke sasesithatha impepho sakagogo safike sakhuluma yathi hayi umntana usemncane unamaphutha kodwa mxoleleni bogogo khulumani naye ebhekile nikhulume naye noma lele kodwa ningezi ngolaka yes umntwana engaphelele umsebenzi uyodlana la ekhaya sodlana hayi ngahamba futhi ngabuyela eGoli ngempela ngiyakhumbula ngolesibili ngangena ngolesithathu mangifika emsebenzini kwangathi yonke lento kade ngisho ekhaya manga wonke umuntu usekhama uyangithanda uright nje kodwa lo msindo ulokhu uqhubeka to a level ethi fast forward 2020 then safika ke salukazi sanginje ntayi khehla nansi indlela ofanele ukuthi uyithathe and then from there then ke ngase ngibone ukuthi cha akusekho ukujikela ngemuva manje ngoba ngilaphile ngawufunda umuthi kodwa manje bona kushoda lento yomngoma phela hayi ngahamba ke ngaye ephehlweni ngo2021 na ngithwasela lapha na kumkhulu magcekeni kamhlabi yalingana kodwa ngokusebenza usebenzele eGoli nakhona futhi ekuthwaseni izinto zakhona izedlozi ziyazenzekela ngatshela idlozi ukuthi anginayo mina imali yokwenza lo msebenzi kodwa ngiyafuna ukuthi ngizame u2020 wonke ngangisebenza ngilapha kwakusuka abantu eGoli kusuka abantu eThekwini beze nje bezofuna umuthi angakayi ke ephehlweni njalo ngathi the time ngiye ephehlweni ngangiphethe inkomo zombili eyifunekayo ephehlweni ngase ngikhokhe yokuqala then emva kwalokho ngase lenenye ngiyikhokha kancane then lenenye ikwakwe kulungiswa ekhaya igodlo okulungiswa yonke into efanele ibe khona so that's a long short of it njengoba ke namhlanje ngiyisangoma njengoba ngiyinyanga ngicela ukubuza la mkhulu Mdletshe ngokukwazi noma ngokolwazi olwakudala kuyaye kuthiwe awuzikhetheli la kumele uyolungiswa khona mhlawumbe ngizama ukuthola ukuthi kuwena kwafika ukuthi nakuya la ngizosizakala khona noma kwafika phela siyazi namhlanje so uthi yolapha ikhanda umuntu akutshela ukuthi kumele uthwase so sifuna ukuthola ukuthi kuwena yayifikela indawo kumele uyosizakala kuyona noma wena wadecide ukuthi hayi lo baba usakha amathwasa amaningi I wanna be part of it into obunyanga seyagcwala ubugebengu nendlala indlala ibulalile lo msebenzi obunyanga kanjalo nobungoma ulwazi lihamba liyashoda lunekhisi eziningi yes ngokwedlo zelidala abantu babevuka bekhale behambe beye lapha baya khona no matter ukuthi ngabe kukude kangakanani babehamba bafike abanye ke baba nezinye izinto engathi mangikhuluma la online mhlamba abantu
angeke beze bekholwe ngoba labo bantu bakhona bayaphila mhlambe ngelinye ilanga oyeda ababili babo nohambani babona unenye insizwa nje yaseSwazini enye umngani wami umfoka Dlamini inkunzi yenyanga ubizo lakhe lana lahlukile njengalolo olusho ukuthi umuntu wayengayisi kodwa umuntu wayiswa ithongo yena ka alimisanga lamthatha lamfaka emanzini lamthatha lamfaka emanzini wahlala 7 days ngiyezwa nje abantu bayakhuluma ke ethi hey ikhona phila kanjani emanzini usuke ngekho kahle kahle emanzini amanzi it's a gateway to other world umuntu wesizulu ithathu akanayo kodwa la ngemuva emhlane wakhe wathi mebuya lapho abuya nesiphambano namhlanje ke nasekhaleni muhleke ke ekhaleni lapha makuthiwa zikhahlela umhlahlo kahle muhle kakhulu ngoba uyayibona ukuthi akuyena umuntu nje uma sesemoyeni uyayibona hayi khona lenye indoda ebuye ihambe nayo bese kuba umunye ubaba wakaMathenjwa naye futhi yena ke wathathwa ishingshane lento enibiza ukuthi ninazi iphepho lalina nje izulu esawumfana mhlawumbe wayeneminyaka u17 18 lalina izulu themalini izulu ladumo kwaba nesiphepho kwasengekho ekhaya kodwa umnyango uvaliwe wahlala 15 years le phezulu eBera eMozambique akasazi isishangana akasazi isiphutukeza akazi lutho umuntu njengomuntu ohanjela omqondo then usezotholakala after 18 years ekhaya kubo sabayenza yonke imisebenzi bathi hayi sewashona ikhona iyalapha inkozi Malanga and inzima nayo so ke ngokwedlo zelidala lokhu okwenza ukuthi abantu namhlanje sithuka sesiyisa ukudla esikudlayo indlela esiphatha ngayo asisahlambulukanga asenawo amandla anele ukuthi idlozi silizwe noma lifikile liyafika nje kodwa asibalansile emzimbeni amaphupho ayacacisa yonke into ikhona to a level ethi even uphahla izinto uyibone ngempela kodwa manje mase kufanele ukuthi idlozi likise cha lineempawanyana nje ezithile mhlawumbe uzohamba wena uye kumuntu uma ufika kumuntu umuntu akutshena ukuthi cha wena nansi indlela yakho wena ufana ngabe uyayithatha usuke kunganele ukuzwa kumuntu ngoba emdletsheni nje sikliye lapho ngisho makuthiwa mawuthi uyafika uyagula silahla amathambo phansi sibheke sisho ukuthi ya lo muntu uhlushwa idlozi kodwa idlozi lifuna ukuthi athwase siwabuthe futhi siphinde siwachithe sibuze ukuthi ngempela lo muntu lona fanele athwase yini amathambo avume ethi yebo lo muntu lona uyathwasa futhi uthwasa nanti idlozi lithe nokuthi usibanibani idlozi lakhe bese sithi thina nokulungile kodwa akwanele still khehle fanele ukuthi sihlehle sibuyele emuva ke thina ngokwasebunyangeni siqale phansi simhlambulule simlahle simphalazise simchathe simbhemise bese simmisela nje igobongo lika 7 days ukuthi idlozi lakhe likhulume kuye uyezwa likhulume ngisho singamshayela igubhu manje liqhuma idlozi still kusokungakaneli uma thina kusayimini engenza lokho the process must be led by yena through idlozi lakhe so thina silandela lapho ke sisahleli kulokho zomdala so ukufika kwami ke ephedlweni mhlambe ngahamba ngenxa yokuthi uyabona into yobungoma kwezinkathi ibe inkinga ngangafuni nami ngaya komunye ugogo oqala lika Mhlabelingana wafika wangitshena athi mina hayi lesalukazi lesi sifunela imali yami ngashiya nokuthi ke mhlawumbe imoto engangihamba ngayo ngacamle ukuthi ababona imali nje bayibuka le so ngangibuka yonke leyo nto leyo ngamshiya ngahamba futhi ngayo komunye umthandazo wafika nawahlaba phezulu into athi showe lo wagogo ngoba lo into eyangenza ngigcume ngathi manje ngifika kulo gogo oqala wathi kimi uyabona ndodana uma lento ungayenzi uyohlupheka wathi kumanje empilweni yakho nazi hayi futhi eshaceleni umuntu omdala engishayela phezulu kwawo ngempela indaba engizaziyo nento engiyibonayo athi uca ngwenziwa yini ukuthi athi futhi wena ngibona uyahamba la emsebenzini akakhulumi into inzwa bethu wayikhuluma ngqo into ezenzekayo
lo muntu awumazi awukazi umbona akuyena ngasekhaya ke inyanga into ekhona but angisebenzisi mina ngangihamba mangifuna umuntu oyokhuluma indaba zami yes mangifike kulelo lo mthandazo wesibili afika ehlale phezulu kwayo ayi ngibuyele ekhaya futhi ngithi hayi man mina ngimncane ngothwasa ngeke mangifunde into yokungona ngiphinde bese ngihamba ke manje ngiya komunye wafike wathi uyazi wena ngiyakubona uyabaleka uyifuni lento yes wayisethi ke kodwa ke mhlambe fanele ngikwenze ukuthi ubone ngoba awuboni wanginikaze nje umbhemiso wangiqhuma wangiphalaza wangigezisa wase ngineza umbhemiso wasethi hamba ekhaya ngozwa ngawe ngangibanjelwe imeeting ke ngilala nje ngithonga le ngangibanjelwe imeeting amakhehla bengibuze isizathu kwathiwa yilo msebenzi wakho owenza ukuthi ungafuni uthatha le nazi nezalikazi lana ngiyayibona bethi hayi yilabafazi bethi kusizana ngoba lento ngeke izibe bikho lento yabafazi bakhe lapho mina ngisha amashushu ngokolobolo kwesithathu hayi kodwa ngithe mangivuka lapho ngase ngine conviction ukuthi ngampela indlela yedlozi ikhona ngangingawazi umuzi kodwa umuntu yena akubona bonke laba engahlola kubona bangitshela futhi ukuthi ngiyophuma ngishona enyakatho umuntu unje mawuse ufika endaweni ethile ufika ubuze umuzi wakasibanibani nga drive ekseni ngiyakhumbula kwakuyisonto yes nga driver ngashona khona ngathi mangiqhamuka ngathi ngabuza nje umuntu oyedwa futhi wangitshela ukuthi uzojika lapha phambili ujiyele ka right ngase wayesethi umuzi wesibili lapho wona ngathi mangipaka nje egateini ngingena wathi umthetho wakho ubuhlaleleni ngoba kade ngikulindile wena afana abufikela 3 months back lokhu ngikulindile nje kodwa awufiki so into engizama ukuyisho into ethi akufuneki umuntu ukuthi ayise noma akwanele makusho mina melaphi ukuthi wena fanele uthwase lena it's a personal journey yomuntu akuyona into istory sami esifana nesikasibanibani ngoba nakho ngibona izangoma egcekeni bese sithi wenza zona akuhambi kanjalo nokuthi ke njoba ngishile eqala into nento yendlala ukuswelakala komsebenzi kunawo umthelela ukuthi abantu bagcine bethwasa bengadingi but ke singeke sikubalekele futhi the other party team abanye basebusinessini lokwelapha abanye ngempela basobizweni lokwelapha lana sihlukene mkhulu bese kuba khona abanye ke othola ukuthi umuntu uhamba yolanda into yakhe yamathwasa uyabona nje mangase kuthiwa sikhuluma iqiniso eliphelele du because sibadala phela ebunyangeni ngimushe ebungomeni kodwa eminingi leminyaka o5 manje ngikhona nje sithwasise empandeni siyibuka izinto yes uyabona amathwasa azaba ngaphezulu ka6 egcikene lilodwa akuseyona akuseyona maza u10 awu20 mkhulu cha uyibizelwe yena nje igona lamathwasa siyalakha lezi zinto siyayakha yonke leyo nto lesithathe sibeke lapha and then besikubizela amathwasa so iziphile yes ayisona necessarily isithwalo kodwa iyinto yokudonsa ngoba isithwalo yenye into kodwa lena iwumdonso wamathwasa wabantu uhlobo oluthile uyayibona so ke manje uzothi mawudlula ngakhona noma ubusalala uphupha umdletshe usalala uphupha umdletshe ngoba vele wena lento ngaphakathi kuwe ikhona uyabona so ingakho kuzolokhu ngiphupha kanti ngoba mina vele i-aerial yami inzima kakhulu ishaya satellite ngiphatha satellite lapha phansi uyabona so ingakho ke ezinye zeinkinga lezo ezenza ukuthi abantu eyothwasa ethwasa endaweni abengafanele ngabe yathwasa abaningi ke bathwasile but bengafanele bethwasa bekufanele nje ukuthi uphela simhlambulele lidlozi lo izinto zakhe zibe right
ngoba omunye umuntu uzobuza ukuthi kungani I'm sure babaningi lombuzo bawubuza but I'm sure ianswer yakhona still ngiyangizwe nje uma sizama ukuyiphendula lento ukuthi kungani leza ngoma zingaka kwase kuthasa wonke umuntu hayi ikhona khehla ianswer yalapho le yokuthwasa kuphela ithina esibulala izinto thina inyanga thina zangoma yes ngokuthi sifuna ukubathwasisa nabangadingi ukuthi bethwase kodwa into ithi esikhathini esingaphambilini idlozi lendawo sagudluka kulo yini idlozi lendawo idlozi lendawo ilento mhlambe uzokuthiwa hayi lona uthwasa umnguni lo uthwasa umndawo lona unamakhosi lo unamakhosi aphansi amakhosi aphezulu lo unabalozi lona sagudluka emthethweni because of ukugudluka kwethu emthethweni abazali bethu bashiya umsamo so le generation ekhona sashiya umsamo sasesigijima namasonto sawukhohlwa umsamo altogether then sisizwe noma siyigeneration yabantu abangenalo imuva so idlozi ukuvuka kwalo ukuvuka kwedlozi lendawo nokuvuka kwedlozi lekhaya livuka kuwena abantu abadala befuna ukusebenza ngawo remember idlozi lekhaya liansarisha kubani kwidlozi lendawo laleyo ndawo leyo therefore from there sesibona ke ingane eziningi lokhu ziyathwasa kodwa ezinye bekufanele ngabe ziyahlanjululwa nje kuphela ingoba le generation igeneration fix umsamo ngoba sibalekile emsamo lezi ingane ziyi-answer edlozini ukuzovuselela umsamo yebo izoba khona inkosana ekhaya okuyiyona eshisa impepho bekhona usibanibani ubaba wasekutheni oshisa impepho kodwa yena mase kushweleze yena yonke le nto izolunga kunengane ekhaya ezithi uma umsebenzi ukhona zingekho lo msebenzi ufana nento engekho ngoba izona ezilandelwa idlozi la ekhane nedlozi kudala nalishiya so leke igeneration fix umsamo abasele umsamo hey mkhulu ijulile ujulile khehlela mhlambe mkhulu masingabuza uyayichaza impela le kodwa ake sithi nangoku umuntu usethwasile ukwangafanele athwase mhlambe lo muntu wamthwasisa kwakuukuthi ukwibusiness nangoku usethwasile aqede yonke intwaso what happens mesethola ukuthi mhlambe lento bekungamela yenze aqhubeka azama ukusebenza kungasebenzeki what happens ngokwedlozi lele kade selibiziwe lafa kwakuyena kunabanye abantu khehla lemnyango abanedlozi wonke umuntu unalo idlozi lakhe kodwa kulona idlozi lokusebenza lele lobungoma nelo lobunyanga amadlozi lawo okusebenza ngisho ukuthi isithunywa khona abanesithunywa kodwa banganaso isithunywa sokusebenza meaning ukuthi esebenza abantu kunabantu kabathwasa ngephutha hayi ngoba idlozi lakhe belingekho yini idlozi beli right uyabona lezi ingane sithi zazalwa zimbethe lo muntu makuthiwa nje ngampela wazala embethe masingamhlabela kahle isigubhu la lizoqhuma idlozi show but akulona idlozi lokusebenza idlozi yena liseduze kwakhe therefore lo muntu lona ufanele ukuthi ahlanjululwe nje izinto zakhe zibe zinhle ngoba ihlala njalo zinama zibopheka hamba bese ziyabopha hamba bese ziyavike njalo kuhlale kunjalo bese kuba nalabo abathwase ngempela bengafanele laba abathwase kungafanele ugobela uma ngempela eneqiniso usewenzile umonakalo wokuqala okumthwase sengafanele athwase balancisa ke phela ingane yabantu ngoba isimenye impela dadethu kaBaba uma udle impande igobongo lidle kahle showcase noma kanjani lovuka idlozi futhi libe clean futhi into zakho zoba kahle kodwa kuphela ukuthi leli idlozi bengingalonela okwelapha
then sefanele sishaya amathambo sijule noma sihambe ngomoya sijule sidonseke manje sincinkanise nedlozi elimisele ukuthi limsupport lisebenzisane naye ngoba vele umonakalo usuwenzile njengenyanga wazi wamdlisa inkamba bengafani kahle yena befanele nje inkamba inyanga emva kwalokho ahamba yeyiphothula manje usuze wamgqiza laze lavuka idlozi mhlawumbe omunye uthi lo muntu uzowambhemisa amajaji lento leno kuyiyona ezomenza ukuthi ebebukhali ngeke ke phela sihlale zingavuki ngeke uthi ubheme inqe ucabanga ukuthi uzoba the same uzozizwa indaba ziza le uzobona into ejulile ngoba lezi izinto lezi makwakho lezi izinto zakhiwa ngezilwane ezikhaliphile singabala laphani igwababo umfundisi yinqe yimpangele ubuchopho nenhliziyo zakhona zonke lezi zinto imithi ethile singabala khona abaprofeti abangqonqozi ziningi lezi zinto lezi ezifakwa lapha angikhulumi njalo ngespoke ngikhuluma nje ngamajaji into eyothi mehlala endabeni ngempela ahlale phezulu kwendaba ngqo akutshene lo yazi so ngoba useze wathi wasa ke kungafanele kufanele ukuthi simbalance-seke sim-align nalidlozi emva kwalokho ebese meseqedile kum-align ebese simqinisa futhi nasemajajini khona azokhalipha njalo kodwa ke yena into enhle yakhe enkulu fanele be strong kakhulu emthini ngoba umuthi ukuphila umuthi akuyona ayikho into embi ekutheni umuntu afunde umuthi kodwa at the very same time akwazi ukulapha abantu bephile the fact ukuthi idlozi lakhe sesilivuse saliphendula ukuthi libe idlozi lokusebenza bengalona idlozi lokusebenza because of that lo muntu lo yabaningi siyababona futhi ubone ukuthi hayi hamba ziyawumake lapha emthumeni ke manje akazi ukuthi ngoba lento vele bengafanele akulona ubizo uyabo kodwa manje lento lena bamlethele yona kushuthi singathi ba mkhulu Mdletshe liyakwazi ukwakhiwa yes kanye uyihlaba esikhonkoseni mawusho njalo hayi ukuthi siyalaka siyalivusa bese siyala-aligna bese silithandanisa naye kube into eyodwa angithi uma udla nje inkamba zobungoma udla kahle ukhamba lomngune lomndawo udle ukhamba olukhulu lwabangoma uzodla inkamba phakathi ezine into zeyithunywa kahle showcase khona ukuzonyakaza showcase namaphupho wakho awusezuphinda uphupha amaphupho amawongongo uzophupha amaphupho aphushwa inyanga nezangoma uphupha amaphupho ngempela ake uthinta indaba yamaphupho amaphupho siwachaza kanjani kunabantu abathi mangabe bephupha baphupha ingozi ngizama hlahle ukuncika ekutheni iphupho libaluleke kangakanani ukuthi uthole umuntu ozokuanalysela lona because siphupha into ezima kwesinye isikhathi uthola ukuthi uphupha usukela abantu ngezikhali but uthola ukuthi awuyazi i-meaning so for abantu kakhulu sikhulumela labantu abaphupha njalo I'm one of them umuntu nje nokuhlala abe namaphupho kubaluleke kangakanani ukuthi uthole i-meaning yamaphupho wakho umnini mandla wonke omkhulu yes akasenzanga ukuthi silale nje scientifically on other side bathi amaphupho awumcabango walokho bekufanele ingqondo okanye ukwenze during the day wangakwenza and then it's that continuation but amaphupho ay continuation yemcabango izinto lezo oyifisayo mawuphupha imali nje kusho ukuthi wena kahle udinga imali basho njalo yes thina sithi cha akunjalo amaphupho ayisibonakaliso amaphupho ayisibuko sekusasa amaphupho ayisibuko esikwazi ukusibukisa indulo le ngibonile ngikhuluma nje inzwabethi yes
ukuphupha kubalulekile. Yes. Uma inyamazana amsho kuyinake kunento ela bathi unyembezi lwenyamazana. Yes. Mawunake ingwe namabhubesi anento ebala ewunyembezi angithi. Yiyo lezi zinto ezisensa ngayo makukhona into embi ezayo. Sizingelileke thina inyamazane sishayile ngomthofu sizingelile sidubula. Yes. Inyamazane once waqala wa aima ngesibhamu iyaqala iyamumva. Ishiwa igazi instinct loNkulunkulu wayibeka kuyona kanjalo nomuntu lento lena iama esigqokayo ye network yethu. But amaphupho ke enza into ebalekile abantu bakina bangasekho ngithi edlozini bayakwazi ukukunikeza icommunication eclear. Yes. Ukuthi nazi inkinga nansi into lemelo ilungise kanje. Ingakho fanele umuntu mengaphuphi abe worried. Kodwa uchazelwa iphupho nephupho oliphuphayo indlela yokulichaza umuntu oliphuphile kahle kahle. Uwodwa nje umbuzo ofanele uyibuze wona ukuthi ubunjani umuzwa wakho ebushini. Ubuhappy ubujabhile where you said ubuthukile bewunjani umuzwa. Umuzwa wephupho iwona ozokwenza uunderstand ianswer ngoba akuona yonke into esobala kodwa umuzwa wephupho wona uyokubonisa izinto. Kwingozi ke ukuvalekelwa amaphupho. Yes. Awamane valeka amaphupho. Amaphupho avalwa ukungcola isikhathi esiningi. Yes. Nezigadlo futhi like mawuhlaselwa kukhona abantu abakubiza izintweni ezimbi. Then azovaleka amaphupho. Kakhulukazi ukungcola nje mhlambe uthe uhamba uyinsizwa wathola intombi kanti intombi last 3 months back waba ne termination of pregnancy wakhipha umntwana noma mhlambe ushonelwe indoda bese efika ezolala nawe engagezanga engaza kutshena. Lokho wena kuzokungcolisa akungcolisi wena manje sesikhuluma ezingene likamoya lento eblocker lamaphupho. Then uhambe usisi walala nomuntu ongcolile othwele because ungcolile umuntu othwele. Yes. Spiritually where then emva kwalokho ezolala nawe amaphupho akazovaleka. Kunendledlana ke siyakuvula lokho kodwa usudinga ukogezwa. Uma ungaya nje uyabona uma uthiwa uyohlola amaphupho kakulahlela nansi answer yakho yokuqala uzoyizwa bofike bekutshela ukuthi unesinyama. Showcase unesinyama ngempela futhi. Bese ukuthi okwesibili uthola ukuthi usokugeza emanzini. Into zakho noma yaqhuma ngenze kodwa still fanele uhambe ugeza emanzini so that sikurestore. Because into eyenzekayo ushifteka iaura yakho futhi wena nesithunzi sakho you are not one sengejene. So iaura yakho ke ishiftile yenze nje ingakho thina masifike sesihlole bese sithi wena unesinyama. So ke uma umuntu egadla either ugadla through ngento yezichitho noma ugadla ngento ukuthi uvelelwe izingozi noma ugadla nje ufuna ukukubulalisa ufuna ukukubulala straight. Laphana uma begadla kunemithi ethile ekuyiyona le eyenza lesisinyama kuwena. Ungaba uphupha udutshulu, ngaba uphupha ulwizimpi, uphupha ubanje inkunzi, uphupha uginqika nezimoto, amaphupho lawo amabi amaphupho omthwebulo. Kodwa bese kuba namanye amaphupho uthola ukuthi mhlambe nje wena emzimbeni weak. Uthothi uyahamba nje mhlambe ugibela ibhasi kodwa awufika indawo futhi ayiginqiki noma imoto kodwa ayiginqiki. Normally lelo liswele exwayisa ukuthi kukhona liyiphupho lomthwebulo noma makungamabhasi itimela kanjalo khona osendleleni ekhaya ozohamba. Maybe not necessarily wena not necessarily ikhuluma ngengozi kuwe kodwa isuka ithi basoba kukhona ingozi esuke iza lapho. Omunye umuntu uzobuza ukuthi kubaleke kanjani nje mawuyinsizwa noma nje umuntu wesifazane ukuthi nje emva kwesikhathi uhlala uzogeza. Khona omunye wake wathi ziningi izinto esizeqa masamba la endleleni sihlangana nabantu abahlukahlukene abasebenzisa izinto ezihlukahlukene. So kubaleke kangakanani ukuhlala ugeza?
uyabona Khehle elikhulu leyo nto leyo engezinye zezinto engathi mina unyaka nonyaka noma ngabe kuthiwa izinto zakho zamba kahle Yes. hayi ukuthi kuze kube kubi kube mawusukuma ngathi mina comprehensively ugeze comprehensively masithi full package yokugeza uhamba uyolahla entabeni Yes. bakubuyise emva kolokho bekugeze bekugqume ngemithi emva kolokho bekuthatha bokufaka emanzini ube clean completely Yes. usuzoqala ke ukungcola okusha hayi ngoba kukhona okuthile okusha sokuthusa kuze kwangena ngoba nakho sekunenkinga bese kuyima usukuma so but ke inhlanzeka ayiqali lapho Yes. iqala lapha na wena nosisi embedeni awukuvame mawinsizwa ukuthi uma uqeda inkonzo yesekamereni Yes. hamba ugeza hamba nje ugeze zwana namanzi le ndaba zokusula ngamathawula angizazi ngoba mhlambe isikole mina ngafunda kusona ekukhuleni kwami omalume nobhuti babe ngifundisa kanjalo ukuthi hey indoda ayilali emva kwalezi zinto makade yenza lento ihamba iyogeza kodwa ke mawungakwazi lokho ngaleso sikhatha sakho ungasula ke phela mawusula ngoba mhlambe amanzi akude washa kwacima kulungile akathi mase ehambile ekhaya thola phela intelezi yakho njengebhumu ugeze ngoba the more lento lena ihlala emzimbeni wakhe igcina wena isikwakhela isinyama ugcina usunyama nambana kubantu kanti umuntu othandekayo igcina lento ikuphendulela izinto zakho kanti cha angithi asibuzana ukuthi manje isoka lakho liphi lashona nini iphi ingane yakho wakwashonelwa umntwana ayibi bikho leyo interview ifika selcheck izinto zakho uyayibona manje ke ukuze ube on the safe side yebo isiqunga sihle kodwa uma umuntu osebenza amakhambi akufuna ukusebenza njalo kodwa awuhlanganise nje wenza isiqunga wenza umhlamba amanzi wenza umlahlankosi omathunze ezintaba lento le kube into nje egayiwe ezimpuphu bese ufaka impila phakathi ugaya yonke lento leni bese uyiqhulu uyisefa kahle uyibeke lapha yome uthi makade usenkozweni noma uhamba endaweni ongazazi bese ubuya uyageza ususu ugquma uphalaza ugeze insizwe ihlale into zakho ke noma ngabe ziyabheda noma ngabe ziyavaleka ezinye zovuleka ngoba uhlala njalo uwenza lokho then ke unginalokho ukulinda ukuthi kuze kubhede izinto kuyima usukuma fanele nje uhlale nje uyinsizwa nje uhlala mhlambe emkhulu umdletshe usasho kanjalo leyo kugeza njalo mokade wenza inkonzo yaseCameroon asikhulume ngomuntu mhlambe ohlala naye kumuntu wesimama shuthi njalo kumele athinte lento asinjuhlala naye either mhlambe ni fight and set or umuntu mhlambe okuwukuthi unkosikazi mhlamba usinike insights kulelo side uyabona nje uma kuyi fight and set umkipito take and keep it ma skipitile Khehla ayikho igaranti ukuthi azikho ezinye indlela aphinda ihambe ungahlala ke wena kuleyo madness yethemba ethi mhlambe uloyale kimi kodwa njengensizwa thina singancoma angikholwa ukuthi umuntu ohlala nazo zonke izinsuku usuku nosuku wena uphezulu kwakhe sho ukuthi uhlale uyinikeze nje ithuba because uyinikeze ithuba lokuthi ugqume uphalaza ugeze uma uhlulekile ukuqhuma awuthole nje into ukuthi uma ufika ugeza uqede while unamanzi akhashisayo laphana faka amanzi akhashisayo ufaka intelezi yakho bese uyahlambulula kwanele lokho just in case ngoba asazi abantu banamhlanje abathembekanga kodwa bese ngithi ke uma kuunkosikazi kuhle ukuthi uma ukwazi ukuthi nikhulume nizwane uhlala ukwenze lokho kokugeza wena ngoba thina ubona nje sesiphupha amawongo ingoba silala nabafazi embedeni abaningi ngiyazi bazongisola ngibona nje nibona nje izinto zisehlo
uthina zisehlela Yes. ingoba iso lika moya lethu livalekile. Yes. As a result sigcina siba nezigameko nje wehlelwe ingozi yemoto ikwehlele. There are two types of ingozi zemoto. Yeah. Kunengozi yemoto eplaniwe umuntu ukuthi ikwehlele. Yeah. Ukuba ubuclean ubuzoyiphupha lento ubona ukuthi nakho ngiginqika nemoto nakho njahwa ngeyibhama ngikhuluma lo muntu usakhafula lamaphupho showcase uzowabona. Yes. Kodwa ngokuthi ihlo lethu lika moya lingcolisekile i-aerial yethu phansi i-satellite ibheke kwenye indawo Ilento ekuthiwa ngesilungu i-third eye. i-third eye yakho ingcolisekile phela manje angithi so wena ke you are spiritually blind. Yeah. Ukungcola lokhu abantu ukulala nawo partner bangafani ukulala nomuntu oshonelwa izingane nomuntu oshonelwa indoda umuntu olale nomuntu okade ebulele zonke lezi zibulala i-third eye yakho your spiritual eye is dead uyabona actually not ukuthi iyafa but iba dormant. Yeah. Njenga ngifanisa noma kunemvula. Yeah. Iglass isuke ikhona makunemvunulo semotweni angithi Yeah. ama wiper khona but ukuphefumula kwethu la ngaphambili kwenza inkungu okwenza umshayeli engaboni phambili. That's true. Injalo ke lento ye third eye isuke ingafile kodwa isuke iphazamisekile ukuthi ayisaboni phambili noma uphupha uhambe bomnyameni. Yeah. Uyabona hayi man khona engekho right la izinto zami zibuyele emuva zikahle then it's calling you hamba ogeza ususe zonke lezi zinto so izinto lezi khehla ezibalekile uphupha kuyinto ebaleke kakhulu kodwa ke final sense ngakho konke okusemandleni ukwenza sure ukuthi siya align leyo kulala nomfazi every day siyancoma thina ukuthi indoda akuphinde ube nesikhathi sokulala phansi. Yes. Ngoba khona amanye ama message ongawatholi ngikhathulele nomfazi mhlambe umngakho wena uthi wena hayi akulutho ubaby insenabizwa ngobaby phela manje ukuma periods wakhe then ulale naye spiritually when you are tainted because of that. So manje ke spiritual amandla akho kamoya ayehla noma lento slowly shift iaura yakho then ugcina ungasekho in line then ugcina usu totally blind ke ile party ke uthi uma ufika khona into masayihlahla ukuthi hayi kwenzeni bethi hayi uhamba nesinyama kanti cha bekudaka nje lokhu linake lu edeka phezulu olunya phezulu over the time over time yes not necessarily ukuthi uthakathwe manje but izinto ezimbi constantly lokho zenzeka empilweni awugeza wenza ukuthi uwe nje. Ngicela ukubuza mkhulu lo mbuzo lo kade ngangifisa ukutshela umuntu engizobuza kuyena umuntu wesifazane ongaganile oshonele ekhaya unaso yini isithebe uyenzelwa yini umsebenzi ekhaya irole yakhe ikhona yini ethongweni lalekhaya ukuthi mhlawumbe masenze ukuthile singambiza. Ujule kakhulu asiqale la ukuthi ubani umuntu oqualifya ukuthi engaba idlozi la ekhaya mhlambe lezokwazi ukuthi iphinde bisisicacisela kahle silaphele. One ingane zala ekhaya ezaphuphuma kumama wala ekhaya oshadile ziyaba amadlozi. Yes. Not necessarily idlozi kodwa ilamadlozi esithi amanono amadlozi abantwana bahamba bengakaze bone ingakho fanele hlale sibagcinele izinto zabo nokuthi siba recognize because into eyenzeka umntwana menshona ningamrecognize bese gcina sehlupha is like ohlale ingane because akakhuli unless nini niphilana imtshendo usekhulile manje uselana manje usela uma sekufanele ukuthi aganiswe ngenxa yokukhula kwakhe. So bonke laba bantu laba baba ingxenye yabantu esingathi babantu abangamathongo noma bangagcina bebe idlozi la ekhaya. Yes. Kodwa not ukuthi idlozi lokuphahlwa mhlambe leli eminyakeni ezizukulwaneni sesine
Yeah. bayovuka njengabantu abahamba beyamadlozi abayovuka makwakuthwa bona babephathisiwe okuthile Yes. la ekhaya bogcina benjalo. Then kube okhokho bethu, omkhulu bethu, omama bethu bonke laba bashadile. Yes. Nangoku umfana uyazalwa la ekhaya udecide ukuthi engashadi Yeah. azefe because of inkinga eziningi ezihlukene. Lutho phela wena ngeke uzube idlozi. One abantu bayakumisunderstanda. Uyabona nje madoda uma sikhuluma ngendaba yomshado abantu bayakumisunderstanda into ethi bacabanga ukuthi ukushada endodeni it's a choice. Yeah. Cha. It's a must. Hey. Cool. Umfana wengane awungene edlozini. Awungeni wena emndenini uhlaliswa ngaphandle. Yebo iChristianity neIslam and other religions zisizile ukwenza kufurther more be stress leyo part kunesizathu salokho. Yes. Ukushada noma ukugcacelwa ngikhuluma nokubhala esontweni ngikhuluma nokugcacelwa thelwe ngenyongo to create that symbiotic bond la ekhaya ukuthi ungwala ekhaya ngokugcwele. Yes. Endodeni kuyicala ukungashadi ubunawo amandla. Ingakho umthandazo omkhulu endodeni emva kokumsebenzi ucela umsebenzi mawuphahla phahlela umfazi. Mcela umfazi ukuze kusasa uzoba nawo impendulo ezithi ngamcela umfazi kwavelalo ngashada yena ukuze mekuhlupha kusasa kungabe ngathi inkinga yakho ngoba thina nje obungizwa ngithi mina ngalobola ngilobolile namanje ngiyalobola webhuti yes ingoba idlozi la ngitshela kuqala mina yabo nje ngisasephehlweni ngingaka sengizophuma wafika umkhulu wathi yabona ke manje sekufanele uganwe. Ngathi ngiyabuka umuntu enganginaye madoda intombi yangakithi enhle awu futhi ngangikliye engqondweni yami ukuthi ngithi mangiphuma la ngihambe nje noma ngokhiphe phezulu 7 inkomo then emva kwalokho ngiqhubeke ke then bese ziyawushaya kuphi khona langa engabuya ngalo kwaba ilanga sahlukana ngalo. Idlozi liyayikhethela. Uyabona abantu besifazane bonke ngibalobolile empilweni yami bebethandwa yimi. Akubona labade befunwa idlozi. Emva koloko ngama kwathi makuphela u8 months bese beyangitshena kwathi hayi uzofika ukuthi uyatatasela kodwa yena uzofika. Futhi uthe mesefikile. Ngathi mina uyini lo. Ngase ngithe ngoba sengikhathele ake ngiyobuza ngabuza wemadoda njengoba nanitheni futhi ngishade umuphi kanti ebusuku basemthatha bambeke bathi na uma bethi nangu ngathi mina awu uye lo kwathiwa uye lo ngathi mina ke kulungile. Uyabona namhlanje nginomkhaba mina ngokomthetho bengino 6 pack namhlanje nginomkhaba ingoba umfazi umfazi uyisibusiso. Yes. Umfazi unikeza indoda i-direction. Asisho ukuthi indoda engena umfazi ayina direction kodwa umfazi unikeza i-purpose empilweni. Izingane ziyayandisa leyo purpose yokuphila kwendoda. Kodwa ke lana ke usisi umahamba ke la ekhaya engashadanga washonela la ekhaya uyingena njengengane yala ekhaya asimbizi yena sibe sesithi baba omkhulu sibanibani usiyobiza bonke naye kusiyongena kanjalo umuntu akanasithebe yena. Yes. Umuntu ofanele ukuthi simgcinele almost imisebenzi yakhe la ekhaya yilo wesilisa kodwa uma nakhona umsebenzi yakhona ayimningi fanele ukuthi ngelelanga leli eshonile kwenziwe sho ukuthi uyahlanjululwa. Mina nje uma ungabuza mina ngakutshela ukuthi uvale nomkhokha ngoba uzokwandisa abantu ababi la ekhaya bangashadi. Ingakho oqala wathi umuntu umeshonele engashadile bemfaka ihleze endunu
bamkhiphe ngabe sawa ngoba uzokwandisa abantu la ekhaya bawuhlobo lubi alungashadi then bese emva kwalokho ke sihlambulule senzene bese simenzela umsebenzi wokumbuyisa hayi wokumkhuphula wokumbuyisa nje umnumzane wala ekhaya somenzela owokumbuyisa inkomo bese siphinde simenzele isihlangu sakhe ke manje simenzele umsebenzi wokumkhuphula wokumkhuphula leminye imisebenzi kulo hayi ibona ke abantu ngoba bona abanayo indawo lapha bangaya khona and it's different altogether makuumuntu wesifazane owashada waseyabuya uyayibona it's different ngoba asifuneki ke nathi sikhulume ngathi sihlala endulo esihlala kwi reality yanamhlanje kwi South Africa ethe eshintsha shintshayo kuningi futhi baningi othola ukuthi bayashada bayabuya emshadweni ngenxa yokungalungi komsamo walelo khaya mhlamba abantu balele bagadlwa abathakathi ikhalilula umfazi wakho mhla ingena la ekhaya bamshaya ngechitho ngelanga lokuqala efikile ubona beshanela ngemshanelo nje bafafaza nemithi ukuthi ehampele ngaphinda abuye bemnikeze nezingubo eseyiqale zafakwa izinto ezithile so ingakho ke fanele ukuthi indoda mayiqala ngempela ithatha uhlelo ukuthi ifuna ukulobola ifuna ukushada fanele enze sure ukuthi iyahamba iyosithela ithola into lezi zokuchela isigcawu zokuchela ikhaya noma ngabe ukuthi ufike ekuphethe kubole noma sazowakusebenzisa kungasebenzi fanele indoda isukume imele ngoba ufika kwenye indawo ufika uzokuthiwa abantu bashana baza babulalana emcimbini wakho yini uhlalile wathi deke bese ke siyabonda umfana akatholanga omalume abasawenza umsebenzi wakhe njengomalume like nangu omunye umbuzo mawusaqala inkulumo uthinte ukuthi ekhaya la ukhule khona ukhule ngeSnazaretha waze waveza nokuthi namanje usawugcina umthetho weSabatha umbuzo bese uthi ubunyanga nobungoma buhlangana kanjani namaNazaretha ngizokhumbula ukuthi kunevideo nje eyake yaba viral ya trenda omunye wabashumayeli bakaShembe egxeka abantu abayinyanga ngaphansi kweumbrella yakaShembe lithini uvo lwakho ngifuna ukuyibalansisa mkhulu le yes one iNazaretha lethi nesiyaziyo ekaBhombela isitimela saMampondo esemalanga ngemthole khona ugebhombana phansi kwala semzumbo wavela amanzi amadoda amangana namhlanje samangele akaze aphikisane nokusebenziswa kwemithi yokuqala two uBhombela wa understanda injula yobunyanga yes yikho ukuthi laba bakhuluma nje bakhe emoyeni abazi bakhuluma ngani kahle kahle mkhulu sobacathulisa ke thina ngoba ngizwa ngithi sikhule kuyona iNazaretha azidlali kuloko iNazaretha ukuvumela umuntu uma fanele hambe eyosebenzisa imithi ngoba imoya emibi is real izinto abathakathi they are real fanele ukuthi sivikele ngoba uma bekushaye ngombhulelo ungathandaza uzukhale angeke uzulapheka umbhulelo omkhulu fanele uhambe yenyanga nje kufika incindisi ikhothise ube right uzoba right futhi so uBhombela understood lelo qiniso but injula ke ngaphezulu kwaleyo ile nethi mncane umehluko phakathi kwenyanga ephilisayo noma isangoma esiphilisayo nombulali noma ngithi nomthakathi mncane yabona le mino le mangibeke kangaka ngikhulu kakhulu ngingalala namhlanje ngumfana wasemdletsheni ngiyinyanga ephilisa abantu kodwa ngesenze sodwa nginikeza umuntu umuthi wokubulala sihlabalela samaNazaretha siyasho sithi ungawuphathi umuthi ngesandla sakho ulikholwa uyokufa nokufa lapho
wayengakhulumi nje wayengageneralize Yes. wayekhuluma ngomuthi wobubi ngomuthi wokubulala Yes. so uBombela ke understood le part ethi abantu indlela abafice beyiyona abantu base South Africa ebuye entabazwe Yes. ubafice bephila ngayo imithi ubafica abantu bezangoma bezinyanga beya futhi ezangoma ezinyangeni awazangekho ibhadlela ngalesa sikhathi ngo 1912 99 o 1909 zayingekho ibhadlela noma zazikhona kwangeza abalungu kwangazona ezabantu abamnyama so abantu abamnyama babesele ngaphandle kuyo yonke lento so abantu babehamba inyanga but umuntu uBombela wayekhuluma ngawo wayekhuluma ngomuthi omubi wokubulala ukuthi kuyicala kwakhona lokho nje so wayezama ukusibeka emgqeni ukuthi cha abantu lendlela fanele beyihambe lana ke ngaphakathi eNazareth yilokho kusha esikuthukayo mase bethi zangoma ayivumelekile mina ngikhule kukhona elinye ikhehla abadala eNazareth abazomazi ubaba kwakuthiwa uWilly babathi Somaweli Yes. ubaba uWilly wayenomoya onzima futhi ethi methandaza elungisela abantu imsamo izinto zenzeke imizi ngasekhaya akayithinta ngezandla zakhe sawubona umehluko wayenesinye isiphiko lo baba wayengasona isangoma kodwa wayebethela wayengayona inyanga kodwa wayebethela kukhona enye omunye futhi insizwe yayidumile ndiyayilaphana madoda kwakuthiwa yakathethwayo laphana kathethwayo laphana empangeni ngoba lento into endala ngicabanga mhlawumbe salabantu sebadlula special will ngoba usemdala wayaziwa ngalemsebenzi ukuthi babekwazi ukulungisela abantu umsamo bekwazi ukuthi bekuthandazela uphile bekwazi futhi ukuthi bekulungisela imbiza umuntu ebe right akukusha ukulapha eNazareth akukusha kodwa iinterpretation esikhona uyabona ukuthi ihamba nesikhathi ngiphinde ngibavumeleke ngoba abantu sebathanda izinto sebegcina abantu bethwala bese bezongcolisa indlu kaJehova ngibuye ngingabasoli uma bengayithandi inyanga because of that including zangoma by the way uJuly umhlangano nomhlangano khona eNazareth abantu bayahamba beyohlanjululwa imoya lesuke bangonile ngoba iqiniso eliphelele dulithi yabona iNazareth yayijule kakhulu madoda iqiniso eliphelele dulithi ubungoma abungeni kwelizayo abungeni ubungoma buyisiphiwo sala emhlabeni siphiwa idlozi lendawo lipha okhokho bethu mangikhuluma ngedlozi lendawo ngikhuluma mina ngabalozi ngikhuluma mina ngomnguni ngikhuluma ngomndawo ngikhuluma ngoba umndiki idlozi lala ekhaya ngikhuluma ngawo wonke lamadlozi lawa amadlozi entaba ngenxa yokugudluka kwethu kemthethweni idlozi laze lasondela kithi lagcina selithina ngaphakathi kodwa lamadlozi ngendlela ayiyona kwakufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi sigcine izinto zawo ngaso sonke isikhathi ukuze sikwazi ukuthi sibe sendleleni kahle so uShembeke washeshe wayibona yonke lento le that is why wazama ukuthi I correct ukuthi umuntu makadenza lezi zinto noma esefanele ukuthi ahambe yothwasa athwase abuye ahlanjulule bahlanjulula abantu eNazareth leke leyo kuphikisana ngingathi sho nje ngithi kwesinye isikhathi uyokushoda kolwazi nomlando wesonto naloyo yokushintsha shintsha indlela zezinto ngendlela esizazi ngaza seNazareth and ke bangihlekisa ke kwesinye isikhathi ngoba abanye mabekhuluma uyambona ukuthi lo lento ayikhulumayo akayazi sekuyinto nje yokuthi kuphikiswane ukuze lona ebe right lona ebe wrong iNazareth was not about that umqalo wendlela uma efika kulelizwe umsebenzi wakho wawuclean wawuzobuyisa isizwe sikadingana nosenza ngakhona ekulahlekeni ukuthi simazi simqonde uNkulunkulu ngoba simazi simqonde uNkulunkulu ngoba
leli dlozi elinye esilikhonzayo nesilimemezayo Yes. lilika Abraham lika Jesu akulone lethu akuyena ualpha and omega wethu thina sinendlela yethu yokwenza izinto Yes. kodwa okungaruli out ukuthi laba prophet ngampela bangaka Jehova bafika baphila and bayindlela neqiniso kodwa angikholwa ukuthi kwakukhulunywa ngathi akwangakhulunywa ngathi sonke lapha but leyo itopic Ngelinye ilanga, ngoba yes. leyo is for religion Yes. uyabona nje uma nkawa leyo ngiye ngithi umuntu ngoba kwesinye sengakhathala mina angisakhulumi for ubumnandi bokukhuluma Yes. uyabona umuntu uma ecabanga ukuthi uma efa khona omunye umuntu ayombona akahambe yobuza inesi ukuthi awungixoxele wesister ungambuzi nje ustaff nurse buzo sister abakade abantu abano 10 years 15 years besebenza esibhedlela Yes. uthi bathini abantu masebefa ubuze nje lo mbuzo Yes. bese uyarecorda umlaleli uthi uzothini uzokutshela ukuthi athi hey wena sisibanibani ayi mina sengiyahamba uhamba uyapi naba omkhulu nogogo usibanibani nosibanibani nomfowethu usibanibani bangilandile akekho umuntu othi nansi ingilosi nali ikadishi lomlilo lengilandile nangu sathana uyangibiza noma athi nangu uJesu ke for that matter Yes. lutho mkhulu uyabakwabakini uma ungayikholwa yena hamba wenze le exercise engitshona uzona sibokutshela Ijulile mkhulu mhlambe angeke ngibuza mhlambe indlela zokuhlola khona indlela yokuhlola engifisa nje ukubuza ngayo kuwe abanye mhlambe bayazi bake baya kuyona bake baqondana nayo whereby uyohlola kumuntu akakuhloleli ngalendlela abanye abahlola ngayo uyakuchatha bese akubeka endlini mhlambe engathi imnyama asibheke odongeni konke bese kuyayivelela awusitshele ngaleyo ndlela mkhulu ukuthi ihluke ngani kunalezi ezinye how accurate is it compared to iqiniso na ngoba vele egcineni kwaloko futhi khona yabona angizanga la ukuzobhidliza imisebenzi yabantu noma futhi nami ngiede ububi kwezinto obukhona there are only two sides enyangeni yes kunezinyanga zeqiniso ezilapha abantu ngokweqiniso nangendlela umthetho weshobe esanikezwa wona ebunyangeni lapha nebungomeni nansi indlela eclean because ubungoma bupure buclean uma umngoma wabungcolisa dadethu kababa bokushiya usala umuntu phaqa uthi uyalivusa idlozi zingavukwa lona selihambile alisekho selikushiyile because usungcolile amandla ahambe gone singihlale la ngezinyanga nawe sizinyanga sobabili sugaya umuthi la umanka ke lapho osuku usukhona singagani sigaya nje umuthi wenhlanhla yes same muthi esugaya endawonye mina nawe wabanjwa isandla sakho ufeel uphuphile jeez meaning wena ususwitche ama side ungenza ukuswitche wazi noma ungenza ubuswitche ungazi leyo nto ke le amandla okuphilisa usuphuciwe awuthi akagaya ukubulala ukushaya ujuqu mekushaya umbulelo ushaya umbulelo kolumi ithende ngakutshela akuhlabe nje ngombulelo because amandla akhe usetilthe iscale manje yena from ngapha saya ngapha kakhulu kanti fanele sibalance akusho ukuthi njoba ngithi mina nginyanga emhlophe hayi ngokwebala emhlophe ekholelwa ekuphiliseni kodwa ongasho ukuthi uma sekuthiwa ibambene ngeke kufike lapha kunenduku engathintwa engazi kahle ukuthi yabona ke lo mhlambe ungadlile ngakuvika wangigadla ngakuvika wangigadla ngakucupha waphinde wabuya wangacupha phinde wabuya waphinde waqhubeka okulandela uzongibulala lapho idlozi lovuka lengitshena ukuthi lo muntu uzokubulala wena sefanele ke manje nami ngikuvimbe ngoba mangingakuvimbi ngisuke ngingakushayi mina ngoba ngeke ngilibize igama lakho so bese sikhipha lezo bhama ezinkulu manje sithi hayi
ngoba ngathi vele inhloso yakhe ukungigadla ukungibulala ngithi konke lokhu akufisela mina ngithi naye akube njalo umetha ngife ngithi nama kafe sokuba impela dadethu kaBaba iphekwe izimbili yobivuthwe lapho yoshiyana ukwenza ke la then so isuka besiba lapho ke I deviated embuzweni wakho owesibuko ukuthi isibuko izindrilo into nje yokuqola abantu so ke la kulombuzo omkhulu kunemithi embalwa ekushaya lemibili lemithi le abayihlanganisayo yes akushala sekho nesidingo sokuze uzuchathe ukuphuza nje bese ekufakelela lelishiti leli lo muthi ngendlela odesignwe ngayo it's one of ama drugs ethu emvelo akhona lo muthi lona wawuphuziswa abantu abalimele kakhulu mhlambe umuntu kumele imali empini enewundi evulekile noma fanele bemthunge babephuziswa lo muthi ibhlungu abubi bikho but overdosing lo muthi lo uzokwenzela hallucination futhi uzokwenza ubone izinto yes yeah hey Julie le yandlela yokwenza akuyona into leni kwakufanele iphuziswa abantu ilungile mayiphuzwa abantu abanedlozi yenza ukuthi abe easily connect ngoba iya elevator to another level kodwa nina baniphuzisa kweqe esikaleni ngoba bafuna ukuthi uhallucinate uyabona lokho kade ucabanga ukuthi ikhona kuzoba ikhona akekho umuntu kuwena oyofika ephuze noma chathwe ngale yanto bese ethi ubone umkhulu wakhe emnikeza inamba zelotho noma ubehleli nabantu abadala nazi izinto uzokutshela kade ebona ilwane kade ebonana usibanibani uthakathe ekhaya kubo ubona izinto seyigcwele la endlini it's because that is a hallucination it has nothing with ukuhlola kodwa ke abanye over time bahamba lento lena bayayiperfect lezi zinto lezi akuyona itechnology engathi ixhaphakile noma abantu abayiqondayo kahle ngqo kudala lento lena ayikuthi into entsha ulwazi into endala kuphela lubuya ngendlela engafani kudala kwakuthi mabezokunikeza lento le bekunikeze lo muntu uhambe nawe ekhaya ufike ushisa impepho wenzeni uqeda ukuphahla bese uyawuphuza bese mawusuyolala bese uyalala then ekulaleni kwakho lo muntu lona ukuelevate ukuthi ukwazi ukuthonga kangcono ubone izinto okuyizona even abantu abadala bebuye bezokhuluma nawe bekutshela izinto ezenzeka shooting ngendlela uya unblocker izinto bese ucleana i-third eye yakho kahle ukwazi ukuthi i-connect kahle izinto zakho so nalezi zinto onembuzo ngazo zaleli khaya bafike futhi abantu abadala bekutshela ingakho kungizwe eqaleni ngithi ena le mithi le ayihambi yodwa ihambisana kakhulukazi umuntu onedlozi uma mina nguphuza nokuphuza kwakho akuzukufana mina ngathi manguphuza mina ngivukelwe idlozi wena mawuphuza uzohallucinate sure futhi uyabo so into njengaleyo sesivala nje umbuzo wethu wokugcina uthe uyingcenye okanye uyilunga leNampasa noPatsa right yes kwinoPatsa iziphi inyathelo eniyaye nizithathe noma imiphi imithetho mhlawumbe ebekiwe let's say nangu umuntu olapha ngokwendabuko usedlale ngomuntu amnika into errong sekuprovekile noma usebize abantu bafike bagula abantu bafe kune living proof zikhona yini izinyathelo kukhona yini uhlaka within iNampasa olibhekelene nabantu abasebenzisa ukulapha ngokwendabuko ngendlela engeyona iNampasa i-National Association yabalaphi bendabuko just like uTHO just like omwelela ziningi inhlangano then bese kuthi
eKZN national under i-National AIDS Council yeSANAC nakhona lapha bendabuko bamelelekile bese kuzothi eprovincini la kwaZulu Natal kukhona ubaba uShabalala laphana eNewcastle kuyena ophethe inyanga eKZN right now. So zonke lezi inhlaka nathi siyingxenye yazo lezo nhlaka kodwa ngokukanuphatha uma umuntu nomuntu okhona ngaphakathi enhlanganweni kunemithetho nembandela to into ethi and also sizoba siziphinde sibe nama levels amanye njenga isigungu sama elders ingwevu la uthi khona into uma ingasahlangani noma ungasaboni kahle udonsa ucinga ukuthi hayi madoda amadala ningibonise ku 1 no 2 no 3 abashayi bomthetho ke laba abanikazi beshoba abantu asebelaphe for 50 years 60 years 70 years belapha beyizangoma beyizinyanga. So ke kunaleyo mthetho ke okuyiyona egavinishayo ukuthi ufanele njengomelaphi uyiphathe kanjani. Ukulala namathwasa intelewu ngeke ubhenwa futhi akuyeke kugcina ukubhenwa nje ukuphinde ukinvestigate uma kuthiwa ena umfosile then semaphoyiseni sokubopha kodwa makuthiwa niyathandana then siyakunquma because usuphumile emthethweni. Kuphela ke into ehamba besiyahlupha ilento yokuthi siqhamuka kumaziko angafani angithi manje nemithetho kodwa ihambe besingafani kodwa ngokwe organization iorganization is very clear ukuthi yini efanele yenzeke yini efanele yenziwe yini efanele ingenziwe. Then on top of that ke izinto nangendlela izinto efanele zenzeke ngayo before uze nje uzofika la ekutheni ufuna ukuba imember iqalwe kubuyelwe emuva ukucheckisiswe ukuthi wena uthwasephi uthwasisobani owayithwase kuphi ethwasisobani nalo uyabo nje makuthiwa sikutshela ezempande yami kancane nje mina ngathwasiswa umagcekeni umagcekeni ethwasiswe uJobe wakagumede uJobe ethwase kumkhulu not before umnyama yakhasa uvondo lidla umhlanga kwaba umkhulu umnyama yakhasa kwaba indumandumane kaZulu angithi yabo manje siya kuyi generation ye7 angizubabala ke lapha kodwa ziyadlula thina siyi generation ye7 kusuka kumuntu walempande bakhona abangaphambilini kodwa nje ngithatha le7 kuphela so fanele le siyizwe ukuthi it's a way of confirming ukuthi wena uthwasisobani uyabo so lokho kokwenza i-track record so uma kusho ukuthi lempande when we generation ye7 kulempande then that means ukuthi ulwazi lukhona bese kuba nalama test akabawenza ngaphakathi ukucheck ukuthi ngempela ibackground yakhe ithini ama criminal record ngoba sifuna umuntu ozodlwengula abantu lapha nesigodlweni so zonke lezi zinto lezi ziyenzeka empandeni kodwa uma kuthiwa ke nangokumlaphi manje usehamba wakhe imbiza yabulala abantu yila khona ke umthetho ithina bokuqala masezizwile efanele sikuthathele inyathelo zomthetho in line with umthetho ulawula ubunyanga eSouth Africa. Mkhulu hayi wayebeka mkhulu kuningi ke sisazophinde sikumeme la ku podcast because esikudinga mkhulu kulapha abantu kuningi ukuduka okukhona ebantwini kakhulu entweni eziya ngokulapha kwendabuko so kubalekile ukuthi kuhambe lokusivakashela uzonikeza abantu bethu clarity ama details akho. Sibonge ithuba ku Durban Network no inumber zami u072 1826 833 ikhona ku WhatsApp asikho kude sikhona la eThekwini siyatholakala ukusenda nje WhatsApp then sikwazi ukuthi sikuphendule kuphela mhlambe ngapha kulemqhofo Facebook o TikTok kanjalo yatholakala
Actually ingane zami ziyazama ukungifundisa lento zika TikTok. Kodwa yes, ugwejobomvu. Ugwejobomvu nje into lonohla ngephando kwabamhlophe lobola nje abamhlophe emzini. Yini ke lo? Kodwa ugwejobomvu I think lapha na ku TikTok ugwejobomvu wana ngazi into enjengalezo. Yeah nizongithola ngikhona ku TikTok. La ku Facebook cha angithanda ukuthi ngikhulume ngcono ngikhulume ngeprivate life yami angikhulumi ngalezi ezabantu abadala. Okay. Ugwejobomvu lapha ku TikTok just go there in numbers nimlandele umkhulu uMdletshe sivala ke kanjalo uhlelo lwayo ke iDurban Network sithi danko. Thawaza dlozini sethu. I'm